Bastos. Umbwire. Sibyo. Sheri. Ntabwo urukundo urabizi. Urabizi neza imyaka 18 ishize. Urupfu rwa data. Fuye yiyawe. Ndabizi. Bamushinza ko yafashe kungufu. Agakobwa kigaga mu kigo yari umuzayabere umuzamu. Hanyuma rero ibintu byo kujya kureba sale numva itari ngombwa. Hagari ngombwa yakakanya. Lakini nkeneye vimi nkeneye tundi dufaranga duke tukifashisha kugira ngo dukomeze du préparer mariage ukwe. Nkeneye nka vimi kiyo. Hauna muda. Maana sina muda kabisa yo kujya ku sale. Lakini ngi kabisa kujya yo c'est pas problème. Ariko kama neza umezutese. Ni kama kawaida tu. None se kama Kamere chikobwa birasa vyiza. Ufira ni ukumbuye vrema. Ninagerageze kukuhamagara lakini kabisa telefone yawe irananiga mu gihe cyashize. Kamasa. Kama ndakumva. Nkurikije ukuntu ubonye. Uri n'umugambi. Kama ushaka kimwe mu rugo. Umwana na mama we ubundi mbwira ufite umugambi kimwe. Hano mbwizukuri. Turazira. Kevin. Yewe muri Rwanda nsi neza. Yego. Ikinyenza mu rugo nta kindi. Ni kimwe gusa. Kwihorera. Kwihorera. Ukabihuza gute se? Kama urabizi neza imyaka 18 ishize. Urupfu rwa data. Fuye yiyawe. Ndabizi. Bamushinza ko yafashe kungufu. Agakobwa kigaga mu kigo yari umuzayabere umuzamu. Uwo mukobwa akobwa rero niwe Gaju. Nyiri Gaju business group. Akana kavutse ni karakamuhoza. Icyo nicyo kingenza. Kama Ngarukiraho. Swari wansabye ko unsura tukaganira hanyuma kubikeneye. Ariko ibi tuganiriye muri iyi sala bikazarenga umunwa wawe. Yewe bikanarenga umutima wawe. Uzabona wise Kamasa uwariwe. Okay. Phone nafaka. Mwana wanjye kare. Tumuhoza we. Telefone ni ngabura. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed. Kamasa. Numéro composé bizé biki. Andi Kamasa. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not available. Please try again later.
Ça va? Ça va. Bite se? Sheri ni byiza. Nahise. Sheri nenje kukureba. Ako twarabisoje. Ako Sheri twarabisoje. Ko kurabinkweze mbure papa mbure na Sheri. Ubure? Papa se yabaye iki? Yagiye. Yabaye iki? Usubona makuru? Baby. Papa yabaye iki? Hano wowe namuherutse no mu kazi amakuru ye. No, wirirutse ngaho mbwira. Sheri. Umeze neza se? Papa yabaye iki? Basi se naringiye. Basi se ntabwo tuganira. Numva ibyo ari byo. Kama ntabwo mbizi pe. Kiga numvira uko wabimuka. Cyuhiriza injyana. Hello? Hello, ikikobwa. Kama. Umeze neza ikikobwa? Meze neza, umeze ute se? Yaba ni kama kawaida tu. None se, kama. Kamera ikikobwa. Birasabyiza. Ufira ni ukumbuye vrema. Nagerageje kuguhamagara lakini kabisa telefone yawe irananiga mu gihe cyashize. Nawe yawe ntabwo ikibaho, ntabwo kinyiteza, ntabwo kiza kundeba, ntabwo nzi ukuntu bimeze ubundi kama. Oya, ibyo ne ikikuryamaye goye. Kabisa ingeza mbari nanga tukaza izabaho kabisa n'ubundi. Niti kurya abagore kuba mvuga ngo ndagukumbuye. None se umva kama. None se ya mafaranga byagenze bite ku bya sare warabicecetse? Ntabwo mbizi bimeze bite amafaranga nemera ku myaka amafaranga ngo ugiye kwishyura mu sare ngo bimeze bite nayo byibura nakabe kuba nimba ibyo byarabuze wayama nkaba ndimo nyakoresha ko nta kintu bimbwira aho bimeze bite ubukwe byagenze bite. Ewa kabisa nishobora nakubwiye ngewe tu. Kiwe nabonye ndaye ibintu bya yiko. Na ibintu bya yiko second iyo wampaye nizo gatuma ugara ndasiye. Uburyo wambona nkaho nagize nako kwitkorotse. Ibyo ni iki guys? Ibyo ni iki ibyo kabisa biragaragaza ko naye kizere ufite. None kama ninde ukubwiye ko wanyesikorotse ko nayo? Agenda kabisa ibyo si ngombwa tu. Nzaza tuganiriyeho. Kama. Ubu nabona arakunze urudashoboka. Ubundi Kamasa ni muntu ki kuko nakunze. Kamugeze nawe ubupa. Bastos, tuza mbwira. Sibyo. Sheri. Ntabwo urakumva urabizi. Mami, papa yabaye. Feel free. Turi kumwe. Okay. None Sheri. Urumva papa maze iminsi myinshi mw'icyumweru. Ndabizi amaze kuza ku kazi. Oh no, ntabwo ari byo Sheri. Amaze iminsi ararashigagurika ijoro ryose ngo imyaka ngo 25 ngo 18. Imyaka 18 se yabaye. Sheri no kubeshya byancanze nanjye ubu ngubu urabizi ko ari njye nawe tubana mu rugo ariko nta gituma ndyama njya gufata agatotsi akabarashigura. None se akubwira ngo ashishuka abaye iki
nko ku ijoro ryashize ejo naragiye sanga arimo aravuga ngo umuntu abaye ngo nari mpfuye ngo imyaka 25 ngo bari bankatiye ngo ntabwo nari buzayimare ngo ariko ndabacitse we nyine avuga ibintu byinshi. Imyaka 25 ngo bari bamufashe ngo ariko arabacitse ari kwiruhutsa ibintu byinshi. Hanyuma waganiriye nawe se akubwira bibi nta kintu na kimwe yagize ambwira, yarambwiye ngo ni ibintu bijyanye n'akazi ngo barimo gushaka amafaranga ngo kera ngo ntaravuka ibintu byinshi nyine arancurika. Imyaka 25 imyaka 25 imyaka 18 ngo yego ngo bari bagiye kumukatira imyaka 25 ngo ibintu ngo byo mu myaka 18 ngo birongeye biragarutse nyine bibi byanza. Baby tuzi ntabwo ntongera kumutinya none. Shirin, it's okay. Gusa turaza kumufasha wowe. Araza kumenya neza, feel free. Turi kumwe umva utuje. Ntabwo araza kugira ikibazo byo. Basura koza kubibi. Ibintu byo kuva mu rukundo ndakwingiye nsumubabura. Kose byose kuri. Ibana tuba twita enkeri. Kagano turi mu kiganza cyawe. Kabisa nabyo birashoboka ikikobwa. Biraso byiza. Ko nimpa mu Imana uzunezeza. Kazina ndagakundo. Oh, good. Karibu rero. Karibu. Welcome. Ikinyarwanda ngikinanira ikikobwa. Ivuze karibu. Gerageza kumva karibu iki. Ntabwo bimenye. Bienvenue en français. Bienvenue. Bienvenue. Ah, d'accord. Kinyarwanda zagenda nkimenya buhoro tu. Gaki. Kidogo tu. Hanyuma ugeze kumbwira ngo ese ngo za 5 millions wampaye ngo nazikoresheje iki? Ahubwo se ntabwo nima kunjyana kuri basare ntabwo. Dada. Nari nakubwiye iriya zira 5 millions zari zo gukora reservation kugira ngo itariki yacu yayebukwe bizahure kabisa sare iri hariya iteguye nta kibazo ntampungenge kabisa. Nsi bebe nakuntu wareka nka tukajya kuhareba naho. C'est pas problème kabisa. Kada tugenda nkabanza nkaco nkareba kagera kuri sare. Ibana kabisa c'est pas problème lakini sina muda wana. Ubu kabisa nge mfite ibintu yangiye kureba majerwa hanini nari nabari banyohereje kuri DHL nshaka kujya kureba kugira memenye ngo ese imari yange yageze yagute banyishuye gute. Hanyuma rero ibintu byo kujya kureba sare numva itari ngombwa hagari ngombwa yakakanya lakini nkeneye vimi nkeneye tundi dufaranga duke kifashisha kugira ngo dukomeze duprepare mariage ubukwe. Nkeneye nka vimi kiyo habona muda. Mana sina muda kabisa yo kujya kuwesare lakini ngi kabisa kujyayo c'est pas problème ariko izidi 5 millions zari zo gukoresha reservation kugira umunsi uzagendeye neza kabisa lakini we ikintu nakubwira twashaka nko mu weekend cyangwa weekend proche icyumweru kiri imbere tu twazagerayo kabisa nugire impungenge sare irahari tu. Mwanya mfite sina muda tu urashaka $20,000. $20,000. Rega tuvuge tuganire dusangira aka kanuka yitwa inkeri mu Kinyarwanda. Strawberry. Yego ekikobwa. Kumuraye birasobyiza. Nimpa mu Imana uzunezeza kabisa. Ubundi ni wewe wange. Kinyarwanda kirananira. Kandi urakira. Nacyo noneho ngesanze naringiye muri salo n'ubundi ariko buretse mubaza. Yego ekikobwa. Ejo ndibarambwiye ngo waje hano. Njewe? Usigaye kutuza hano utanga. Njewe nza hano mu udahari. Waje hano mu rugo. Ni nani waguhaye amakuru? Naratumvishije kuya kumuza. None Uya c'est pas problème. Hari no kunazangira ngo ntutungure surprise, nkore les surprise. Nje kabisa ahubwo lakini kuko uje ugenda utamaye amakuru. Warugize ngo se ngo manaje kugira iki kibazo. Oya nacyo numvaga mba nifuza ko ubimbwira ko uje kureba nkakwitegura. Ntugire impungenge.
Ubwo wewe genda unzanire sheke kanguzanire sheke uzuze ayo mafaranga akena c'est pas problème kabisa